Nazaretha bengayimiselanga ukuthi mhlawumbe ngingaguqa la khulume lezi ndaba athi umphathi mangezikhuluma. Ngicela-ke uNkulunkulu omkhulu wasekuthakameni abe ngakumina nawe futhi abe ngakuwena, ukuthi lokho kucabangayo njengamanje ukuthi ukhanyile lokwaba uye nje bese uyakususa lokho, phinde futhi ususe nokunye mhlawumbe sake sathi ukuphazamisana nawe ukususeke njengamanje bese kungena ushona enhlizweni yami nawe yami. Ngiyamcela futhi kanjalo, amen. Ngizocela nje amavesi amabili amathathu, sihlabelelo 185. Usizi nalulumile
Wamphinde ngekhethe inkosi yasekhaya. Ngiyabonga kuNkulunkulu omkhulu osekuphakame. MaNazaretha ayingcwele. Khona isikhathi esifikayo. Ngiyangicela njalo uNkulunkulu wasekuphakameni. Mhlawumbe lokho engiyangicele, mhlawumbe nawe uyakucela, mhlawumbe awucela. Ngiyangicela uNkulunkulu ukuthi lezi zono enginazo uNkulunkulu wasekuphakameni ayisusa. Azawususa nezabazali bami. Azaphinda ususa nezokhokho. Kuba mnandi, kube kubi. Ngiyakhumbule ngisafika nje ikakhulukazi kule nkonzo. Umuntu masafika enkonzweni noma efika emsebenzini lapha asebenza khona. Hlonipha wonke umuntu, yonke inhlobo yomuntu lapha asuke khona esebenza noma esontweni efika, hlonipha. Kodwa bese kuyafika lokho
ukujwayela bese yaphela inhlonipho abese sengiyazi ngiyangifisa uNkulunkulu ukuthi ngathi ngingahlala ngikuleso simo ngoba khona isikhathi esihamba sifike umuntu ahlubuke esesontweni esenkonzweni ahlubuke njalo enye indoda ngelinye ilanga omunye noma ngizothi omunye ubaba oyiNazaretha uthi khona abantu abahlubuka ingubo emhlophe beyifakile ngoba khona lento ihamba ivuke lento okuthiwa inzondo kuvuke la emakhehla inenhliziyo ezimbi akithi njengoba nje khuluma nje ubaba ekuseni baba umfundisi hamba kuvuke la amakhehla ahamba avuke kuqine ikhanda yonke into engiyenzayo ngiyenze ngendluzulu ngoba soke sefikile khona amakhehla angazange anikelele lokho kubone ngani yabona iNazaretha malisebenzisa umuthi yayilithi uShembu yazi sizoyisizayo ngapha isihlabelelo besithi ungawuphathi umuthi ngesandla sakho uyikhola ngoba uyokufa nokufa amen kodwa bese lithini ikhona ithi hayi ngiyenza nje kuthi noma umuntu oyiNazaretha ngidibana naye ngenzokubi ngithuke kodwa mangabe ngingambonanga ngikwenze bese ngithi uShemba akangiboni ngiyangifisa ukuthi ngathi ngingabuyela ngaleso sikhathi ngisafika kule nkonzo ngoba ngesikhathi ngifika ngihluphekile kunabantu abeza behluphekile lapha kodwa emva kwesikhathi bese hambe ekhohle njengalo kade ekhuluma ngaye baba umfundisi wayehluphekile lo muntu egula Nkosi yamnikeza amafutha ukuthi awadle kodwa uhambe wakhohle sephilile ukuthi uShembe wenzeni wathi umfundisi udladla amaNazaretha sibuye sisindiswe bese sikhohlwa ukwenza imisebenzi emzini yobaba kodwa ngiyacela uNkulunkulu ngoba kunabantu abafikayo emaNazaretha ngoba umphathi bekhuluma kunabantu etimeleni esibahlangabezayo etimeleni beze laba bantu mabefika la kufanele bafike babone ini ubungcwele bukaNkulunkulu omkhulu wasekuqala amen ngiyakhumbuleke njengoba ngithi ngafika la kule nkonzo nami ngihluphekile kwakumnandi ngifika ngoba nganginenhlonipho kodwa la kuhamba kufike kushaya khona ukujwayela ngiyathi mina amaNazaretha ukufika kwami la nangafika ngihluphekile abaningi bayazi ngangayixoxa lena hluphekile ngiyakhumbula kodwa ngathi mase kufikile leso sikhathi sokuthi ngikhethe inkosi yasekuphakameni la ngikhethele laba ababengithumile ngase ngiyikhetha into kumele uyenze akufuneki ukuthi wazi kakhulu lapha emaNazaretha kunenye insizwe esasishumayela nayo etimeleni yayincoma ithi ngabatshela yazwe ngingashumayela khanyini ngabatshela utshela ubani siyakwazi ukushumayela wena ngibatshelile khanyini batshela ungayitshela ukuthi uyabatshela abantu shumayela unganaki amen kodwa uma ngakaze bekhona umuntu ozokuthuka esitibeleni inhliziyo yakhe bebuhlungu khona isikhathi nje basamba emngcwabo nje maququmezela kuthiwa akhanjwe emngcwabeni fike isikhathi kade sisenquthu kuleli yabe sithi kube sise MC siyofihla ubaba umkhizi yila amaNazaretha kufike benzima ngoba inkonzo zisuke zikhona ezinye kodwa laba bantu ngeke babize nje uthozani kuShembe laba bantu beza ngoba
kushoniwe. Babakhona abanye abafowethu lapha kaMkhize. Asukuma omunye umfundisi simnikeza-ke sidanye abafundisi uthi umbaba umphathi umkhabela abesicela ubaba nabasipha amazwi. Ngoba nami ngasuke ngaba uyebeleke kakhulu ngakhuluma kuthiwa hhayi sicela bakukhanyile akhulumele inkonzo ngase ngikhuluma namase ngikhuluma sakushumayela. Lo mfundisi uma esukuma ufaka ijazi elimeruni. Uthi lo mfundisi ngikhuluma ngengubo emhlophe mina. Ngithi mina le ngubo emhlophe khona abantu abayifaka sebese boxini noma sebesethuneni kuyikhane eyifaka afakwe yena ngoba esethuni. Le ngubo emhlophe ingeyokunqoba. Shembe wathi asiyifake lo kunqoba. Into emhlophe ayihlalwa into engcolile. Masukuma lo mfundisi uthi mfakhanyile. Le ngubo ngiyigqokile njani? Ngithi mina imeruni wathula umfundisi. Uthi hayi akukhulunywa ngengubo. Kukhulunywa ngenhliziyo. Ngithi hayi mfundisi hayi ayifani lezi zinto. Ingubo nenhliziyo into engayifani. Angithi uyabona kufana nabantu abaye bathi uma engene esontweni. Ngangibuza kwesinye isitimela. Ngithi mina kwenziwa yini ukuthi abantu bakwazi ukufaka icathulo enkonzweni angene nazo enkonzweni phakathi esontweni? Kodwa lo muntu uma esephuma esontweni akayikhumuli uyangena akayikhumuli. Yiphi indawo engcwele lo muntu ayihloniphayo? Athi omunye hayi kwangakhulunywa ngecathulo uma ngabe kuthiwa uMose ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma naye esesihlahleni uthi Mose khumula icathulo zakho ngokuba le ndawo omkuyo ingumhlabathi ongcwele. Amen. Uthi ke lo hayi kongashiyo icathulo kwakushiwo isenhlizweni. Sangibuza-ke baba ifaka usize bani yakhe inhliziyo ngoba lakhulunywa ngendawo ithi iBhayibheli umhlabathi omkuyo ungcwele. Yikho uyabona amaNazaretha ekhumula icathulo kuyashisa liyana kuyafana. Amen. Yingakho-ke sihlonipha ngithi kusho ukuthi nina indawo engcwele enihloniphayo yiphi? Kusho ukuthi wena uhlonipha umbhede wena ongcwele ngoba ukhumula icathulo. Indawo kaNkulunkulu awunankinga nayo. Ngizokhuluma nje indaba yodwa bese ngihlala phansi. Dedele umfowethu. Ngizoke ngikhulume nje ngendaba ikasisi omunye. Khona abaye bathi khanye uyathanda ukukhuluma ngosisi. Basho njalo umoya osisi banenkinga ukudlula ubaba nabantu. Ngathi cha ayifani sengikhuluma ngabantu abasuke beza bezosho ukuthi cha banenkinga. Sikhulumeke inkinga zabo thathe silethe kumshumayeli. Phinde sihambana noma nethuba makufika ushembe bahambe baye kushembe. Amen. Ngelinye ilanga ngizukusho kodwa ukuthi lo sisi uSontavu ake ngiqale ngikhulume la ngithe ukuhlubuka kuyinkinga phambi kaNkulunkulu. Thandaze nawe ukuthi noma sekufike izikhathi zobumnyama zikufika usayigqokile ingubo emhlophe ungaphumi bese uthi ake ngubeke uMnazaretha. La emavikini amabili adlule ngihlangane nomunye la phezulu eyuvela. Omunye udadewethu wayesasinayo impela. Khumula ngalezi akhathi sasahamba impela nomshumayeli sangcwaba impela umshumayeli sangcwaba engingakaqini umsebenzi lo awenza manje. Noma wayenza ngekhathi kodwa kwakunqoba isabatha siphume nomshumayeli siyongcwaba. Ngo 2002, 2003, 2004. Lesi ehamba kakhulu. Kodwa ngithanda ngidibana naye, ngaqala ngadibana naye ngale. Ayimisa nje imoto ngase ngithi hawu. Sabona wefikile kunjani? Wathi sikhona ngizokusho ukuthi wakabani. Wathi hayi ngikhona. Hawu yindaba. Awusabonakala. Wayesethi cha. Insizwa le ngihamba nayo ke ikhonza ukushela kakhulu. Yasithi lensizwa hawu ufaka amafoni akho la. Owafaka.
wasekresi hayibo ngakaqeda ukwafaka wasethi hayibo yasazi status engikuso mina I'm HIV positive. Yathi insizwa ha kanti wasethi kanti ngiyakutshela bona ngiyakuthanda ngikhuluma iqiniso ngiyakuthanda ngiyakuthatha ngilengculazi lethala mdelete amafoni ami wasewadelete waphinda kuthe kwadlula inyanga zabantathu wesifo ngihlangane naye last week yamnikelela futhi ngalelela ngayifake i-2 piece yama-track suit uthi hayi mangimbuza yini ndaba ungasasonti uthi hayi ngisasonti mina kwaShembe susondaphi hayi ngisonto e-Universal manje iphi ingubo kaShembe uphi umNazaretha kaShembe siphi isitabelelo sakhe athi ngakushisa lokho awushiye ngadabuka angazi hla ukuphela uyeza wona yasho njalo Shembe angene kulena ngihlale phansi ngiphe baba ngosisi la wayengabathula abantwana khona abantu abanenkinga angabathula abantwana kodwa khona ababathola abantwana baqede bababulala lo wayengabathula abantwana ngiyakhumbula nje khumbula enye indoda into engafani ongayithatha uyifanise Shembe ungamfanisi na wonke umuntu uthi losisimayesho mina abantwana ngangingabatholi ngangikhonza enkonzweni engangikhonza kuyo kodwa abantwana ngangingabatholi uthi losisi kodwa into eyenza ukuthi ngize ngizofika kule nkonzo ukuhlupheka uthi ngangikhona impela enkonzweni lapho engangikhonza khona bengithandazisa benza yonke into kodwa kwase kufika isikhathi sokuthi indoda lapha endlini iyabafuna abantwana ngesikhathi ufika uthi ngesikhathi ngifika kulo muzi ngizogana uma bezala wami wazabe mfishana bengaka elelizela ukuthi wangena emakoti ekhaya yangena intombi emhlophe kodwa kuthe ngaphela 10 years umntwana angamtholi waseqala wathi ha mntanami setshela indodana yakhe mntanami lento yandiyazi la ifika la ekhaya ingengaka ebona manje sinone kanjani la ekhaya besidla besitheni 90 ibiqeda inyanga lokho yafika nje lokwehla amaviki asemathathu manje siphela nge3 weeks qofa lento mntanami ngabe ngiyathuma nje abazukulu angikhoni ngoba lento ayithola abantwana lapho enkonzweni uyacela uyathandazela wenza yonke into
kodwa sekufika isikhathi lapho sekunzima khona wayesebona bese usebenza ngapha esentini ukhona nje ukhona Amen. Fak 14 wakho ngoba ngikhuluma nje uyangibuka nje uyasho nje ukhanyela ukhuluma ngami uthi uma efika lapha futhi ngoba watshela uyangena esitimeleni ngelinye ilanga ngoba uthi behamba ngebhasi uyangena esitimeleni mayengena ngelinye ilanga ulayela omunye uthi awukungena esitimeleni abantu abashembe ngiyakubuza bekhuluma yangijabula nje laba bantu awushembe umuntu shembe udla ipapa uJesu uyabuya uzolanda ibandla lakhe ngaze ngakhuluma kabi komunye umfundisi ngathi yazi ngiyahlupha ngikhohlisa abantu ukuthi uJesu uyabuya ngathi impela ngikhulume kabi ngoba ngase ngicasuke kabi ngathi yahlupha leyo ngene idlayo bese ngizokhohlisa abantu masithi ushembe uNkulunkulu nithi umuntu uthi yena sisi ngathi ma ngifika bangitshela ukuthi ushembe uyeza ezirweko ngase ngiye ezirweko ekuthuthukeni uthi ngafika ngaguqa lo ngihamba naye wayesethi kuguqola ngaguqa nami kodwa uthi ngathi mangifika ngiguqa phambi kwenkosi yasekufameni ngathi baba ngizocela umntwana uthi ayisithi inkosi yasekufameni awumthola umntwana uthi ngathi yebo baba kwenziwa yini wamthola umntwana ukubuza inkosi yasekufameni uthi wayesethi angazi yayisiqhubeka inkosi inikela isabani yamshiya nje kanjalo yabuya yeza kuyathi awuthenga hamba kwathela abantwana uthi yebo angibathola abantwana uthi ayisithi inkosi yasekufameni uyazi kwenziwa yini ukuthi ungabathola abantwana uthi wathi baba angazi ngina 11 years angibathola abantwana nalapho endlini nendoda ayisadla ukudla uthi hayi besilala kudaba ibed nomkhwenyana kodwa manje ingubo seziyahlukana lokudla akasakudli manje baba ngizocela kuwe ithi inkosi yasekuphameni mntanami njengoba uzocela umntwana uyazi into banjwe yini cha baba ngasi ithi inkosi yasekuphameni imndeni yakini imndeni yala ugane yakho iyakhala ithi wena ufaka ibhlukwe emzini wabo khona basafaka amabhlukwe hayi methi yamethi ngibhayile inxasa theke hayi angilifaki ngesabatha ngifaka nje mangapha hayi shune hayi kabi khona abanye ngempela abafethu ozuhlangane nabo usabe nokumbingelela umbone kashe bheka phansi ulifakile ibhlukwe nazo lezindwele umphathi akhuluma ngazo zikhona khona la zifihliwe ezinye zibe zinde ubone umuntu ngathi irasta kanti ufake yizo ngoba yini into isinengiso uNkulunkulu iyathandeka umuntu azathize ngisheze esontweni azafake ngisho inkophe zokufakela saqondi nomnodoli noma yini ngisho kuwe njalo qondene uthi ke hayi cha baba yebo wazi kanjani babshembe ukuthi ngifake ibhlukwe uthi imndeni yakini njengoba uguqule iyakhuluma njengoba ungibona ngiyanena nje bakhuluma bathole ufake ibhlukwe uthi mntanami nalezi zinto ezifake ekhanda lakho bayabuza ukuthi kanti umntwana wabo wathatha indiya kwakwenze njani shilo mphathi hayi mediyami ayisenhle ngathi ingamuntu jabule akasemuhle kanti umuntu unemvelo yakhe uNkulunkulu amdala waba yini asijabulele ukufana nenkosi enkulu yasekuphakameni hawu baba uthi inkosi yasekuphakameni ithi hayi mntanami njengoba ngibala lezi zinto nje nakho bakugcina mntanami babuza ukuthi wena kungani njengoba uguqule lapha wena kunenye indoda wena othandana nayo futhi ngimuphi umntwana omfunayo phakathi kwalamadoda amabili qala umuntu wathuka thina inkosi yasekuphakameni kimi uthi mntanami ufuna umntwana
malifaka ibhluku mafuna umntwana yakela yonke lento yenzayo entasasitshela yona uyeke bese uqonde bese uyathandaza shembe uzofika sofika nabo shembe sikulethela umntwana wabe sehamba ngoba khona abantu abathi mabeza kushembe bakhokhoba ngambona umfundisi efaka ijazi faka ukhololo just babona omuyazi ambuza ukuthi umfundisi wami besijwayele ukuthi sake sabonana mfundisi kwaNongoma emncwabeni namhlanje ngibona la enkosini yasePhamela ekuthuthukeni uthi yebo mntwana uthi hayi yazi into engilethela yini ngithi cha baba ngasi uthi mfana wami shembe sengimbonile ukuthi uNkulunkulu kodwa lapha ngiphethe ibandla labo bantu ngiyahola ngaleli abantu udla ngapha uthi kodwa into engiyizele ngizobonga kushembe ngoba uthe masiye ekhaya kwase kuphenduka itekisi asasihamba ngayo uthi ngamemeza ngathi aweshembe uthi ngayibona ngambona ushembe lo khona inkosi inyanga yezulu uthi ekukhumbi yaphenduka kabili okwesithathu isilali simakeni uthi ngambona ngathi ngambona eyibambe kanje ebhalansini uthi ngizobonga lokho ushembe uNkulunkulu uthi ngizobonga lokho ngiqedela indaba yalo sisi uthi lo sisi wathi mayefika wathatha konke kuyinhlobo yebhluku okushisa shisa shisa konke khipha lezi zinwele ayifakile washisa nazo hamba watshela le ndoda eyayiseceleni ukusule namhlanje kuphelile bakwangenza nami ngisafika kule nkonzo phela bakwangenza angumuntu mnoshama eskhele wenza yonke into ngoba ngisho lapha esasingena khona ufuka dlamini babeqala babheke eqala ukuthi bathi sibathi lezi ifuthi zaselokishini abanye bangafuni ukusithengisela utshwala kuthiwa amaphoyisa kanti lutho mhlawumbe ngithatha le ngubo ngiyangikhuluma ngoba kulenye intombi nayo yayingithanda naphezolo ngathi mhlawumbe ngifika kubo senginentshebe kanje sengizoyitshela ukuthi cha ngathi mangifika ngoba nganginyamalala 4 months ngikhulisa le ntshebe le ngase ngiqonda kuyo ngithe mangifika kubo angena ngithe mangena nje yaqhumama lapha yathi ha bhekisi usonto kaShembe wathi yebo ngisonto khona yathi hayi nathi yavula ikhabethini yakhipha ireza athi ngicela isusa yonke le nto samthatha ngathi unyamelela qala nami ngakubheka ngathi hayi ngathi cha nami ngibona nje empeleni bengize ngokuthi ngizosho ukuthi kuphelile bengezanga ngalokho sengisonta khona lo sise ngikhuluma ngaye wakwenza konke inkosi yasePhamela yamtshela khona chitha yonke imithi ayisenayo wayichitha yonke ngoba kwawuthi wayesenayo yonke inhlobo yemithi ukupeyita ukufutha wazobuya kwaNdebele naye ufuna umuthi wokupeyita umnikeza umuthi wokupeyita thuzo upeyitela uyayithi inyanga wakhipha 2500 yathi inyanga noma kanjani izohlala isisu kodwa lutho peyite futhi ephalaza uthi isikhathi sokudla wayengasenaso emsebenzini ngoba kwakuthi makuzoba yi-tea kube isipeyiti kuyo makuyi-lunch time isipeyiti mayizoshayisa isipeyiti ngoba yenzele ukuthola umntwana sekufika isikhathi ukuthi inkosi yasePhamela seyifikile uthi ngakwenza lokhu emva kwensuku ezintathu ngoba khona wangihlebela ukuthi nalamafutha la uthi wabuya nayo inkosini yasePhamela nalamafutha la uwafaka endlini uthi kwathi umenzele ukudla uthi kwaphela iviki indoda yami sengithanda ngalendlela uthi nomamezalo engasangithandi khona sebebuza ukuthi yini kathi kwenze njani kangaka kunesidwadwa nje uthi ngaqale ngafihla uthi ngibuya kuShembe uthi ngathi nama ngasi kodwa uthi waphela inyanga wezwa ngathi khona sekushintsha egazini sihambe sebuza kwabanye umuntu mayiso kwathiwa uye kudokotela waya kudokotela ufika wabuza hawo umuntu nje sekunjani wamcheck udoctor
wathi awu 3 weeks pregnant, wadlula komunye engakholwa, baze baba bathathu bemtshela into eyodwa. Wayesebuye setshela indoda, ibonisa amaphepha, awuveke baba sengikhulele. Yaqala indoda yajabula. Amen. Uthi kwabe sekufika uthi ngaphambi kokuthi akhulele, uthi kwafika inkosi yasePhameli, uthi ngihamba ngale baba bekade ngiye kuyo, ngambona efika ehamba namakhehla nezalukwazi, uthi amakhehla ayibhinqile, izalukwazi akhona ethwele iqhele. Uthi bafika, uthi le nkosi yasePhameli yayimphethe umntwana, imbambe ngesandla ihamba imdonsa. Uthi yathi mayifika kimi, yafika yathi sikuzwile thina ukukhala kwakho, uthi nansi imndeni yalapho ogane khona ijabulile ngalento eyenzile ngoba ulalelile, ithi namhlanje umntwana usuzomthola. Somthola umntwana ngoba ngikhumbula ukuthi lesi singathi mangidiwana naye emkhokhela le ndaba, wayehamba naye station eMrafi, ehamba nayo le ngane, wathi nje uyibona bhuti ina 5 years, yebuza ubani ingane, uthi hawu umbali. Mbaleke bafethu, indaba kaShembe ziningi, suke kuvuleka amanye amakhabethe, vuleke ubushembene unyezi lwasezulwini loNkulunkulu. Amen. Inkosi ibusiseni kuzwini. Amen.